Wah, kalau nggak ada sih ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen rumah putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Ye, di petani utang, kondeng di tengah yang mana ini caranya? Namanya tadi, belum mati dia. Pak, bakal utang ini belum mati, mesti bayar utang nih kengken nih. Belum mati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang lah bang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sangi dang Pak. Ampura saja malu. Bahaya nang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang saya Pak. Buang Pak, kayak ini bayar kayak. Saya engken Pak.
Engke niki diputihkan niki. Mani kau. Kayak lu urusan. jalan, Depan jalan. kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani kau. Kayak lu urusan, Bang. Lugrel ide dane sareng sinamyan Boya tiangai kegaduhan Niki gending wantah angin hiburan Boya menyudutkan perorangan Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok
atuane pragat kerohanian pergaulane aneh kedewan-dewan dedarane umbi teken dondonan aneh paling keren hobine kerauhan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sira uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone Pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menikam Ia ngorahan ulian ama beregan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sira uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone Pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menikam Ia ngorahan ulian ama beregan Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. sira uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone Pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menikam Ia ngorahan ulian ama beregan
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas lima jemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
rasa bangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing idang nguruk ban pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen akep rutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing idang nguruk ban pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen akep rutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Oke nah. Ada lemon Pak Hakim.
yen nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden ning ngelasing taen kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemeprudutan. Mulian ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik angsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik angsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede. Ulun padu kaya Tuai manam semahi, moga si domangku
Lap karya elang pagi Aksamo Tuno elang langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngayah bani nolak pasti kalpenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejati ne tolik nude berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Kuno belok ke walau seradolan pagi laskan Mungkin sueca kelawan pagi Mangke unang po itu menadi jan panggul mandi Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejati ne tolik nuke berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejati ne tolik nuke berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Sugelan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima Yen dadi ide mekejang aja suge apang tusing ada nak sedih dua bineda serta temedampingan ada beten ada neduran
mandene imbang. Negelahang jani titipan ide yang widi, dua karma arte iragam. Yen iraga demen ngai nang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani, ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangken nanam karma, tulungin nak tuara. Yen daman ngemangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak sengalah, tabungan iraga nambah, tabungan karma ane melah. Astung kara hidup peluang, yang demen mata tulung, ne tulungin doane pasti luang. Hang jani titipan ide yang widi, dua karma arte iraga. Yen iraga demen ngai nang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani, ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangken nanam karma, tulungin nak tuara. Yen daman ngemangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak sengalah, tabungan iraga nambah, tabungan karma ane melah. Astung kara hidup peluang, yang demen mata tulung, ne tulungin doane pasti luang.
lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memergi. Pesisir angine ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahing mejan katibane mangkin ring tatujonan Kebata rasa pemargine yak siang uluke puniki dan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi mando ipon sami memanggil rahayu. Pemargine yak siang uluke puniki kan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi mando ipon sami memanggil rahayu.
Kaspidan tiang gegelan Sujati sangat tresnain tiang Nanging rikala tresnan tiange Membunga-bunga di hatine Ulian pelih tiang abade Ilo megaten tresna Raganadi Nejani dadi ampahan Sakit hatin beline ipidan Tresnan beline kapening adi Sejati tua pelarian Ulian beli tu sengi dayang Besikan tresnan nene malu Tresnan nene harapan Jadi adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli nejani sapi buena sayang beli kerasetan si adi campuran dewek beli nyakitin adi Jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan Tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian Ulian beli tu sengi dayang besikan tresnan nene malu tresnan nene harapan Nejani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang undo tresnan beli Nejani sapi buena sayang beli kerasetan si adi campuran dewek beli nyakitin adi Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang undo tresnan beli Nejani sapi buena sayang beli kerasetan si adi campuran dewek beli nyakitin adi
tusing si malu ngoraheng seton den blinga lemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan Linawan lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kasta iraga jani tu sing jodoh peraman adi sing rela adi nyerah jaston lega sing naga tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka ten subah kena ramah dibeli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga jani tu sing jodoh peraman adi sing rela adi nyerah sing laga tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tutin subah kena ramah uliang kasta iraga jani tu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerah Gaston lega sing laga tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tutin subah kena ramah melahang malu melajah pangsa kentawan
peteng lemah pang tu sing elah pang tu sing campa pang tu sing paling carleak ojog lemah sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak kudu merasa genep nawang sastra adungang malu dadi kelawan dise angtu sing ngaju were nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kala pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sede ngundang sekala skala melahan mandra belikat bicara rangsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung setre ngundang sekala skala melahan mandra belikat bicara rangsingkan di pesu berduga segenep nawang sastra adungang malu dadi kelawan dise angtu sing ngaju were nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kala pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung setre ngundang sekala skala melahan mandra belikat bicara rangsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung setre ngundang sekala skala
barang singkan di pesugodokan. Dan apa tagih kal belian ulian susuk uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian demes sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan. Nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian demes sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian demes sesalan dua pangidang bertahan dumadaknya ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan.
Kone suarga sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari, kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatine untuk madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada, ento masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatine untuk madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada, ento masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka.
Rasa tambang bati semetinakan tatkala nepoken nyama brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Bagesonan beling ojo kamar adi kecaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingalingin layan adi ingatkan dan tugase adi meurep simpati rumu beliken ragan adi di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi dugase maurep nyama brayane makajangaleng takala nyirama layon nadi belilan pianake nyaku panglima nyambangan cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima reng sisen hidayan pramakawi Bagesonan beling ojo kamar adi kecaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingalingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurep simpati rumu beliken ragan adi di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi dugase maurep
trima ring sisih Idaya pramekawi